الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد جدد كل الصلوات کل ہماری خدمت میں ایسے اور پریشان میں انہوں کے بندی کرے چھوڑی اس کو بولو آواز آئی اور تنگ تک آئی انہوں کو تھوڑا تھوڑا ویجو اچو کل مجھے خدمت میں اس کہو تو اساں کربلا جی تاریخ پڑھندا سا کل پس منظر از کہو اج کربلا جی تاریخ کے حوالے سے پہری روایت مجھے خدمت میں عرض کندا سا پہری روایت کافی تفصیلی روایت ہے علامہ مجلسی ان کے بیان کیا البتہ یہ اصل روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ جی راون جو سلسلو امام جعفر صادق علیہ السلام تائیں پہنچے تو امام صادق علیہ السلام جن بیان کن تھا پانچے والد کو یعنی امام باقر علیہ السلام وہ بیان کن تھا امام سجاد علیہ السلام کا ان جو مطلب ہے امام زین العابدین خود جے عینی گواہ ہیں ان کربلا جا انہن جی زبانی ہی ॿुधाए روایت تنहिंजे करे तव्हां इनखे गौर सां इंशाअल्लाह ॿुधंदा ऐं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन पूरे जेको बि वाक़ियो आहे इन जा कुझु हिसा बयानु कया आहिनि ऐं जेके आम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन सम्झा पिए छो त साम्हूं वारो जेको सवाल करे थो उन जी ज़रूरत जे मुताबिक़ बयानु थींदी आहे हाणे साम्हूं वारे जेको सवाल कयो आहे उहो जहिड़े अंदाज़ सां आहे उन मुताबिक़ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसा बयानु कया आहिनि लेकिन हिन खां वधीक तफ़सीली हिकिड़ी रिवायत तव्हांखे करबला जे बारे में ॿी न मिलंदी सभिनी खां वधीक तफ़सील हा ॿियूं रिवायतूं थोरो थोरो हिसे खे बयानु कंदियूं कोई कंहिं हिसे खे बयानु थी करे कोई कंहिं हिसे खे बयानु थी करे लेकिन हीअ रिवायत जेको आहे उहो तक़रीबन तमामु हिसे खे बयानु थी करे घटि में घटि इहो आहे त मदीने खां कूफे ताईं जो बयानु इन करे बग़ैर कंहिं जेको आहे तमहीद जे मां जे ख़िदमत में हिन जो तर्जुमो जेको अर्ज़ु कयां त इतफ़ाक़ सां मौजूदा जेको बिहारुल अनवार जो जिल्द आहे छपियल आहे इन में इहा रिवायत कोन्हे का पोइ हाणे कीअं रहिजी वई आहे छाजे करे रहिजी वई आहे थी सघे थो त जेको आहे ॿ टे छापा थींदा आहिनि त पोइ वरी जेको आहे कुझु सफ़ा जेके आहिनि गुम थी वेंदा आहिनि किताबनि में थी सघे थो उन करे जेको आहे गुम थी वई हुजे वरना अलामा मजलिसीअ असुल जेको बिहारुल अनवार आहे उन में बयानु कई हिकिड़ो दफ़ो सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले अब्दुल्ला इब्न मंसूर कहता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या सुनाए आपने फरमाया मुझसे बयान किया मेरे वालिद ने और वो बयान करते हैं कि इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया यानी हाणे अॻिते जेको बयानु आहे उहो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुआविया की मौत का वक्त आया तो उसने अपने बेटे यजीद को बुलाया
اور کہا کہ میں نے اس وسیع و عریض سلطنت پر تیری حکومت کو مضبوط کرنے کے تمام اسباب فراہم کر دیے ہیں، تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے، تمام شہر اس وقت تیری حکومت کے لیے آمادہ ہیں، مگر 3 اشخاص سے خوف زدہ ہوں۔ یہ تیری مخالفت کریں گے، اور ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر ہیں، دوسرے عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور تیسرے حسین ابن علی۔ اے یزید، اگر تو عبداللہ ابن عمر سے اچھے طریقے سے پیش آیا اور اس کی خاطر مدارات کرتا رہا تو اس کا دل تیرے ساتھ رہے گا، اس لیے اس کی خاطر مدارات سے ہاتھ مت اٹھانا۔ عبداللہ ابن زبیر جنگ کے لیے آمادہ ہو تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ وہ ہمیشہ تیری گھات میں رہے گا اور در پردہ تیرے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا۔ حسین ابن علی کو تم جانتے ہو کہ ان کی رسول اللہ کے ساتھ کیا نسبت ہے، ان کا اور رسول کا گوشت اور خون ایک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عراق کے لوگ اس کو شورش کے لیے بلائیں گے۔ خود کو قابو میں رکھنا اور کسی قسم کی غلط کارروائی مت کرنا اور ان کی تواضع کرنا۔ اگر تم اس پر قابو پا لو تو ان کے حق کو پہچاننا اور رسول خدا سے نسبت کی وجہ سے ان سے رعایت کرنا اور مواخذہ نہ کرنا۔ جو روابط میں نے اس عرصے میں ان سے استوار کرنے کی کوشش کی ہے انہیں منقطع نہ کر دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم ان سے برائی کر دیں۔ یہ پہلو حصہ ہے۔ جب معاویہ مر گیا اور یزید تخت نشین ہوا تو اپنے چچا کے بیٹے عتبہ بن ابو سفیان یا دوسری روایت کے مطابق ولید بن عتبہ کو حاکم مدینہ مقرر کیا۔ عتبہ نے مروان ابن حکم جو کہ معاویہ کی طرف سے پہلے مدینہ کا حاکم تھا اس کو معزول کر دیا اور حکم یزید کے تحت مدینہ کی گورنری سنبھال لی۔ مروان بن حکم فرار ہو گیا اور اسے گرفتار نہ کیا جا سکا۔ عتبہ نے اس کے بعد حسین ابن علی کو طلب کیا اور ان سے یزید بن معاویہ کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اے عتبہ، اساں وٹ زیادہ مشہور ولید آ، لیکن ولید ہو جے یا عتبہ ہو جے چھو تا عتبہ وری ولید جو پٹر تینے کرے پٹر ہو جے یا پی ہو جے گال بڑی سکی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے عتبہ، تو جانتا ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں اور علم خدا کے عالم ہیں۔ خدا نے حق کو ہمارے سپرد کیا ہے اور ہماری زبانوں پر حق کو جاری کیا ہے۔ میں حسین خدا کے اذن سے گویا ہوں، میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ خلافت فرزندان ابو سفیان پر حرام ہے، اور جن کے لیے رسول خدا کا یہ صریح حکم موجود ہو میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ عتبہ نے جب امام عالی مقام کا یہ جواب سنا تو یزید کو خط لکھا کہ عتبہ کی طرف سے آگاہ ہو کہ حسین ابن علی نے تیری خلافت اور تیری بیعت کے معتقد ہونے سے انکار کر دیا ہے، اب جو تیرا حکم ہو وہ صادر کرو۔ یہ خط جب یزید لعین کو پہنچا تو اس نے جواب لکھا، جب میرا یہ خط تجھ تک پہنچے اس وضاحت کے ساتھ مجھے فوراً جوابی خط لکھو کہ کون کون میرا مطیع و فرما بردار ہے اور کون میرا مخالف ہے، اور تیرے خط جوابی کے ساتھ حسین ابن علی کا سر بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ خبر امام عالی مقام تک پہنچی تو انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ رات کو مسجد نبوی میں آئے تاکہ رسول خدا سے وداع کر لیں۔ جب قبر مبارک پر پہنچے تو دیکھا کہ قبر مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ آپ
رات وہیں پہ رہے، پھر صبح واپس گھر آئے، پھر اگلی شب دوبارہ رسول خدا کو الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سجدے کو طول دیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں اور سینے سے لگا کر آنکھوں کے بوسے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میں تمہیں خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں، اس حالت میں کہ میری امت کی دعویٰ کرنے والوں لوگوں کا جمع غفیر تیرے گرد جمع ہوگا اور ان کے لیے میری شفاعت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، تم اپنی ماں باپ اور بھائی کے پاس آ جاؤ کہ وہ سب تم سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ میرے فرزند، جان لو کہ تم بہشت میں بلند درجات رکھتے ہو اور جو تمہیں بغیر شہادت کے نہیں ملے۔ حسین علیہ السلام روتے ہوئے بیدار ہوئے اور اپنے خاندان کے پاس آئے اور ان سے اپنے خواب کو بیان کیا، پھر اپنے برادر زادوں اور مخدرات عصمت کو سواریوں پر سوار کرایا اور اپنے 21 اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں کو الوداع کیا، اور امام علیہ السلام کے ساتھ جانے والوں اہل بیت میں سے یہ ہیں جن کے نام خود جو ہے امام علیہ السلام نے کچھ بیان کیے ہیں، جس میں کہتے ہیں جناب قاسم بن حسن، جناب عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی، عثمان ابن علی، عباس ابن علی، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، علی ابن حسین اکبر، علی ابن حسین اصغر۔ ہاں یہ امام علیہ السلام جن مدینے میں جو وہ سفر کयो، ہاں وری امام علیہ السلام جن مکے وارو حصو بیان نہ کयो، ہاں مکے کا جڏहिं روانگی ہے تو پو وارو حصو وری بیان کयो ہے۔ جب امام علیہ السلام کے مکے سے کوچ کی خبر عبداللہ ابن عمر کو ملی تو وہ امام عالی مقام کے پیچھے گئے اور ایک منزل پر جا کر ان سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یا اے فرزند رسول، کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جواب ملا عراق کا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میری گزارش ہے آپ یہ ارادہ ترک کر دیں، واپس اپنے جد کے حرم کی طرف مدینہ لوٹ جائیں۔ امام عالی مقام نے انکار کیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں رسول خدا آپ کے بوسے لیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے انہیں وہ جگہ دکھائی تو عبداللہ ابن عمر نے اس جگہ کا 3 دفعہ بوسہ لیا اور گریہ کیا اور کہا یا ابن رسول اللہ، میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، آپ اس سفر میں شہید کر دیے جائیں گے۔ امام عالی مقام اور آپ کے اصحاب دوبارہ چل پڑے۔ مقام ثعلبہ پہ ایک شخص جس کا نام بشیر بن غالب تھا امام کے پاس آیا اور امام سے سوال کیا قرآن مجید کی آیت کے بارے میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس نے اس کی تفسیر پوچھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام 2 قسم کے ہیں، وہ امام جو کہ حق کی طرف دعوت کرے اور وہ دعوت کی جائے، اور وہ امام جو گمراہی کی طرف دعوت دے اور کوئی اس کو قبول کر لے تو پہلا گروہ بہشت میں جائے گا اور دوسرا دوزخ میں جائے گا۔ پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی کہ ایک گروہ بہشت میں جائے گا، دوسرا جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ روانہ ہوئے اور عزیب کے منزل پر پڑاؤ کیا، یہاں نصف دن استراحت فرمائی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو گریہ فرمایا۔ آپ کے فرزند نے حضرت علی اکبر نے دریافت کیا بابا یہ گریہ کس لیے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند، یہ وہ وقت ہے کہ جب بھی خواب باطل نہیں ہوتا۔ خواب میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم جانے میں جلدی کرو کیونکہ موت تمہیں بہشت میں لے جانے کے لیے آمادہ ہے۔
پھر امام عالی مقام نے وہاں سے کوچ کیا اور مقام رحیمیہ میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ کی ملاقات ابا حرم نامی شخص سے ہوئی جو کہ کوفے کا باشندہ تھا۔ اس نے امام سے دریافت کیا کہ اے ابن رسول، اس حال میں آپ کیوں مدینہ چھوڑ کر نکلے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا حرم، افسوس ہے تم پر، میری ہتک عزت کی گئی، میں نے صبر کیا، میرا مال لوٹا گیا، میں نے صبر کیا، اب میرے خون کے پیچھے ہیں، خدا کی قسم مجھے قتل کر دیا جائے گا اور رب العزت ان لوگوں کو خوار کرے گا اور ایک شمشیر کو ان پر مسلط کرے گا جو ان سے میرا انتقام لے گی، اور ان میں ایک ایسے مرد کو مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ جب یہ خبر عبید اللہ ابن زیاد لعین کو پہنچی کہ حسین رحیمیہ کے منزل تک پہنچ گئے ہیں، تو اس نے حر ابن یزید ریاحی کی سرکردگی میں 1000 سوار کا دستہ بھیجا۔ حر جب رحیمیہ پہنچا تو آگے بڑھا تاکہ امام سے ملاقات کرے۔ اس وقت اس نے 3 بار آواز سنی۔ یہ کا ہورو جو آواز ہے جڑیں کوفے کا رات جو نکرے تو اونڈے میں آواز نکلے، اے ہور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ ہور نے جب پیچھے مڑ کر آواز دینے والے کو دیکھنا چاہا تو کسی کو وہاں نہ پایا۔ سوچا کہ ہم رسول خدا کے فرزند کے خلاف ہیں، پھر بہشت میں کیسے جائیں گے؟ نماز ظہر کے وقت حر امام عالی مقام سے ملاقات ہوئی، خدمت میں حاضر ہوا اور امام عالی مقام نے اپنے فرزند یعنی حضرت علی اکبر کو حکم دیا کہ وہ اذان و اقامت کہیں۔ پھر امام کی امامت میں دونوں گروہوں نے نماز ادا کی۔ بعد از نماز حر خدمت امام میں حاضر ہوا اور عرض کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام عالی مقام نے فرمایا، وعلیکم السلام، تم کون ہو اے بندہ خدا؟ حر نے جواب دیا، میں حر ابن یزید ریاحی ہوں۔ امام نے فرمایا کہ حر، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو یا ہماری مدد کرنے آئے ہو؟ حر نے کہا کہ مجھے آپ کے لیے جنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر اے فرزند رسول، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے جنگ کروں اور قبر سے اس حال میں نکلوں کہ میرے پاؤں اور سر کے بالوں سے بندھے ہوئے ہوں اور میرے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں اور مجھے لے جا کر جہنم میں گرا دیا جائے۔ یا ابن رسول اللہ، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے جد کے حرم مدینہ لوٹ جائیں، ورنہ یہ لوگ آپ کو قتل کریں گے۔ امام عالی مقام نے جواب دیا کہ ان قریب میں اپنے جد رسول خدا سے ملاقات کروں گا، اور بہادر کے لیے موت سے کوئی خوف نہیں ہے جبکہ اس کی نیت حق ہو اور وہ خدا کے آگے تسلیم ہو، جہاد کرے، اپنے ذریعے سے نیک لوگوں کی مدد کرے اور ہلاک ہونے والوں سے جدا ہو اور بدی کے خلاف ہو۔ پس اگر میں زندہ رہ گیا تو میرے لیے کوئی ندامت و پشیمانی نہیں ہے، اور اگر میں مر گیا تو موت سے کوئی تکلیف مجھے نہیں ہے، لیکن تیری ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو زندہ رہے اور تیری ناک خاک آلود ہو۔ امام عالی مقام نے رحیمیہ سے کوچ کیا اور قطانیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کچھ دور لگے خیموں کو دیکھا۔ امام نے دریافت کیا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ آپ کو مطلع کیا گیا کہ یہ خیمے عبید اللہ ابن حر جوفی کے ہیں۔ امام نے اس کو طلب کیا اور فرمایا کہ تو ایک گناہ گار و خطا کار انسان ہے۔ یہ عبید اللہ ابن حر جوفی ہوئے جو علی علیہ السلام سے جنگ صفین میں شامل کون تھے، وہ کافی پشیمان تھے، شیر بچے مولا ہے نا کہ وہ یاد کیا جا رہے ہیں کہ تو ایک گناہ گار و خطا کار انسان ہے، دھو ڈالے اپنے یہ گناہ تو اپنے گناہوں کی رب العزت سے معافی مانگ لے، میری مدد کر
میرے جد رسول خدا بارگاہ رب العزت میں تیری شفاعت کریں گے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی نے کہا کہ یا امام، اگر میں آپ کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا جسے قتل کر دیں گے۔ کہا کہ مگر میں آپ کو اپنا گھوڑا پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے جب بھی اس پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگائی ہے کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکا، اور میں کبھی کسی کے محاصرے میں نہیں آیا، یہ گھوڑا آپ لے لیں۔ امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ اس سے دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا کہ ہمیں تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے غرض ہے، میں ظالم کی مدد کو اپنے لیے قبول نہیں کرتا۔ تو ایسا کر کہ یہاں سے بہت دور چلا جا، نہ ہمارے ساتھ رہ نہ ہمارے مخالفوں کے ساتھ، کیونکہ جب میں نے استغاثہ بلند کر دیا تو پھر ہر سننے والے پر لازم ہے کہ وہ میری مدد کرے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو خدا اسے جہنم میں گرا دے گا۔ یہ کہہ کر امام نے کوچ کیا اور کربلا آ پہنچے۔ کربلا پہنچ کر امام نے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم کہ یہ گرفتاری اور بلا کا روز ہے، اسی جگہ ہمارا خون بہایا جائے گا اور ہماری حرمت ضائع کی جائے گی۔ عبید اللہ ابن زیاد لعین نے عمر ابن سعد کو 4000 سوار دے کر حسین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن حسین لعین کو 1000 سوار دے کر، شبس ابن ربعی کو 1000 سوار دے کر، محمد ابن قیس قندی کو 1000 سوار دے کر عمر لعین کے پیچھے روانہ کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ عمر سعد کی سرکردگی میں جنگ لڑیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ خبر دی گئی کہ عمر سعد نے حسین کے ساتھ رات کی تاریکی میں گفتگو کی تو اس نے شمر ذی الجوشن کو 4000 کی فوج دے کر روانہ کیا اور عمر سعد کو احکامات جاری کیے کہ جب میرا یہ حکم نامہ تجھ تک پہنچے تو حسین ابن علی کو مزید مہلت مت دے اور انہیں گردن سے دبوچ لے اور ان پر اس طرح پانی بند کر دے جس طرح عثمان پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ جب یہ خط عمر ابن سعد کو پہنچا تو اس نے منادی کرا دی اور حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے 1 دن 1 رات کی مہلت۔ جب یہ آواز امام علیہ السلام کے اعضاء و اصحاب کے کانوں میں پڑی تو انہیں نہایت ناگوار گزرا۔ امام عالی مقام نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، عاشور کی رات فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کسی کو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب اور میرے اہل بیت سے زیادہ فرما بردار اور صلہ رحمی کرنے والے اہل بیت ملے ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا۔ مجھ پر وہ وقت ہے، لہٰذا میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں اور تمہیں اس ذمہ داری سے بری کرتا ہوں۔ اس وقت رات کی تاریکی ہے، تم اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اطراف سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ قوم فقط میرے ہی خون کی پیاسی ہے، یہ صرف میرا ہی تعاقب کریں گے اور اگر مجھے پا لیں گے تو کسی اور کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے فرزند رسول، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ اور آقا اور آقا زادے کو اور اپنے پیغمبر کے فرزند کو دشمنوں کے محاصرے میں چھوڑ دیا اور دشمن پر اپنے نیزے اور شمشیر سے حملہ نہیں کیا۔ اے فرزند رسول، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اپنا خون اور اپنی جان آپ پر فدا کریں گے، یہاں تک کہ جو آپ کی طرف سے ہم پر واجب ہے وہ ادا نہ ہو جائے اور جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہ ہو جائے۔
پھر زہیر ابن قین بجلی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ آپ کی مدد کرتا ہوا 100 دفعہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل ہو جاؤں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے وجود کی وجہ سے ان لعینوں کو آپ کے خاندان سے دور کر دے۔ ہم تمام اصحاب کے لیے یہ جزائے خیر ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا کہ خیام کے چاروں طرف خندق کھودے اور لکڑیوں سے اسے پر کر دے۔ پھر امام نے حضرت علی اکبر اور 20 بہادر اور 30 سوار روانہ کیے کہ وہ جائیں اور پانی لے کر آئیں۔ علی اکبر گئے اور خفیہ طریقے سے پانی لے آئے۔ ان کی زبان پر اس وقت یہ اشعار جاری تھے: اے زمانے، حیف ہے تجھ پر، تو کتنا برا دوست ہے کہ ہر صبح و شام کتنے ساتھی اور کتنے دوست مقتول ہو رہے ہیں، جب کہ تو تبادلے پر تناعت نہیں کرتا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو، پانی پیو، یہ تمہارا آخری پانی ہے، اور وضو اور غسل کرو اور اپنے کپڑوں میں خوشبو لگا کر انہیں بطور کفن کے پہن لو۔ بالآخر نماز صبح، نماز فجر ادا کی گئی اور اس کے بعد اصحاب کو جنگ کے لیے صف آرا کیا گیا اور حکم دیا کہ خندق کی لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن کا لشکر صرف سامنے سے حملہ کر سکے، پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ دشمن کے لشکر کی طرف سے ابن ابی جویریہ نامی ایک شخص نے جب خندق میں آگ روشن دیکھی تو اس نے آگے بڑھ کر آگ لگانے والے کو مخاطب کیا اور کہا کہ وائے ہو تم پر، تم دنیا میں ہی آگ کا مزہ چکھنا چاہتے ہو۔ امام عالی مقام نے جب اس کی یہ آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو مطلع کیا گیا کہ یہ ابن ابی جویریہ نامی شخص ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا اس کو دنیا میں ہی آگ کا مزہ چکھا دے۔ امام کی دعا کا ختم ہونا تھا کہ اس لعین کا گھوڑا بدکا اور اسے سیدھا خندق میں گرا دیا، جس سے وہ زندہ آگ میں جل کر مر گئے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے لشکر سے تمیم بن حسین فرازی نامی شخص نے پکار کر کہا کہ اے حسین اور اصحاب حسین، دریائے فرات کو دیکھو کہ اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں اور سیراب ہو رہی ہیں، مگر خدا کی قسم تمہیں اس کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم بے تابی کی حالت میں جان دے دو۔ امام عالی مقام نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ تمیم بن حسین فرازی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اور اس کا باپ اہل دوزخ میں سے ہیں۔ پھر دعا فرمائی کہ اے رب العزت، آج اس کو پیاس میں مبتلا کر دے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کو شدید پیاس نے آ گھیرا، وہ اضطراب کی حالت میں گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کے گھوڑے نے اس کو اپنے سمو تلے روند کر مار دیا۔ اس کے بعد لشکر عمر سعد سے محمد ابن اشعث کندی سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے حسین ابن فاطمہ، تم رسول اللہ کی طرف سے ایسی کون سی حرمت رکھتے ہو جو دوسرے نہیں رکھتے؟ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ بے شک خدا نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کیا ہے عالمین پر، اور کچھ ذریت بعض ذریت میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، محمد آل ابراہیم سے ہیں اور ہم آل محمد ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ یہ مرد کون ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا نام محمد بن اشعث بن قیس کندی ہے۔ امام علیہ السلام نے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدایا اس شخص کو ایک ایسی خواری میں مبتلا کر کہ اس کی عزت باقی نہ رہے۔ امام عالی مقام کا یہ فرمانا تھا کہ یکایک محمد بن اشعث کو ایک ایسا عارضہ ہوا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے بھاگا۔
جب بیٹھا تو خدا نے ایک بچھو کو اس پر مسلط کر دیا، جس کے ڈنگ مارنے سے یہ شخص برہنہ حالت میں اپنی غلاظت میں گر کر مر گیا۔ جب امام کے اصحاب پر پیاس نے غلبہ کیا تو بریر حمدانی نے امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کی کہ فرزند رسول، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان سے جا کر بات کروں اور پانی لانے کی کوشش کروں۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ وہ عمر سعد کے لشکر کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے لوگو، بے شک خدا نے محمد کو منتخب کیا جو کہ بشیر ہیں، نذیر ہیں، خدا کی اجازت سے لوگوں کو اپنی طرف بلانے والے ہیں، روشن چراغ تھے، راہ ہدایت تھے۔ پھر کہا کہ فرات کا پانی جس کو جانور تک پی رہے ہیں تم نے اولاد رسول پر بند کر دیا ہے۔ جواب میں عمر سعد کے لشکریوں نے کہا کہ اے بریر، تم نے کافی بات کو طول دے دیا ہے، تم اتنی ہی بات کہہ کر جاؤ۔ یہ واپس آئے اور امام حسین علیہ السلام سے اپنا ماجرا سنایا۔ امام علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور تلوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور بآواز بلند فرمایا، میں تم کو قسم دیتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ جواب ملا، ہاں، تم رسول کے فرزند ہو۔ امام نے فرمایا، جانتے ہو نا کہ میرے جد رسول خدا ہیں؟ جواب ملا، ہاں۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ بنت محمد ہیں؟ جواب ملا، ہاں، جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم کیا جانتے ہو میرے والد علی بن ابی طالب ہیں؟ جواب ملا، خدا کی قسم جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا جانتے ہو کہ میری جدہ خدیجہ بنت خویلد اسلام کی پہلی خاتون ہیں؟ جواب ملا، جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں قسم ہے خدا کی، کیا تم جانتے ہو کہ سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا ہیں؟ جواب ملا، ہاں، ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بھی جانتے ہو کہ جعفر طیار ہیں جو بہشت میں ہیں میرے چچا ہیں؟ جواب ملا، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا یہ جانتے ہو کہ یہ تلوار رسول خدا کی ہے جو اس وقت میرے کمر کے ساتھ آراستہ ہے؟ جواب ملا، ہاں، جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ یہ امامہ رسول خدا کا ہے جو میرے سر پر ہے؟ جواب ملا، ہاں، جانتے ہیں، انہی کا امامہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ علی سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، وہ علم و حلم میں سب سے برتر ہیں اور ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے ولی ہیں؟ جواب ملا، ہاں، جانتے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، پھر کس لیے تم میرے خون کو حلال جانتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میرے والد روز قیامت حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے ایک گروہ کو اونٹوں کی طرح ہانک رہے ہوں گے جیسے پانی پینے کے وقت ہانکا جاتا ہے، اور لوائے حمد اس روز میرے جد رسول خدا کا ہوگا۔ عمر سعد کے لشکریوں کی طرف سے جواب آیا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں، مگر ہم تم سے کوئی رعایت نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم پیاسے مر جاؤ۔ امام عالی مقام کی عمر اس وقت 57 سال تھی۔ امام نے ان کو بھلائی کی طرف دعوت دینے کی خاطر فرمایا کہ رب العزت نے اہل یہود پر اس وقت غصہ فرمایا جب انہوں نے کہا کہ عزیز خدا کا بیٹا ہے۔ پھر رب العزت نے اہل نصارہ پر اس وقت شدید ناراضگی کا اظہار کیا جب انہوں نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پھر اہل مجوس پر اس وقت غصہ کیا جب انہوں نے آگ کو خدا مانا، اور جان لو کہ خدا کا عذاب ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سخت تر ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو قتل کیا، اور وہ جمعیت جو اپنے پیغمبر کے فرزند کو قتل کرنا چاہتی ہے اس کے لیے خدا کا عذاب سب سے شدید تر ہوگا۔
یہ سن کر حر ابن یزید ریاحی لشکر عمر سعد سے نکل کر امام عالی مقام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ خدایا میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول کر لے کہ میرے دل میں اس وقت تیرے صالح بندوں، تیرے دوستوں اور تیرے پیغمبر کی اولاد کی حرمت جاں گزین ہو گئی ہے۔ پھر حر نے امام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کروں۔ امام نے ان کو اجازت دی اور میدان میں گئے اور عجز پڑھا کہ میں اپنی تلوار سے تمہارا سر جدا کروں گا اور مجھ سے بہتر تلوار چلانے والا پورے عراق میں کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حر نے حملہ کیا، 18 لعینوں کو واصل جہنم کیا اور شہید ہوئے۔ امام عالی مقام حر کی طرف بڑھے، جب حر کے سرہانے پہنچے تو دیکھا کہ اس کے جسم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر امام نے فرمایا تجھے مبارک ہو اے حر کہ اپنے نام کی طرح تم دنیا اور آخرت میں حر یعنی آزاد ہو۔ پھر امام عالی مقام نے حر کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھے، کیسا خوش قسمت حر بنی ریاح کا ہے، جو صابر بھی تھا شاکر بھی تھا، اور حر کیسا خوش قسمت ہے کہ نیزے باز ہے اور اس نے اپنی جان حسین پر فدا کر دی۔ پھر زہیر ابن قین میدان میں آئے اور امام سے ارشاد فرمایا الیوم نلقی جدک نبینا۔ زہیر کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آج ہم آپ کے جد رسول خدا سے ملاقات کریں گے، وحسناً والمرتضیٰ وعلیاً، اور حسن سے اور مرتضیٰ اور علی سے ہماری ملاقات ہوگی۔ زہیر نے جنگ کے دوران 16 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ کے دوران زہیر کہتے جاتے تھے کہ میں زہیر ابن قین ہوں، میں تمہیں اپنی تلوار سے قتل کروں گا اور میں حسین کا ساتھی ہوں۔ پھر ان کے بعد زہیر کے بعد شہادت کے بعد حبیب ابن مظاہر اسدی میدان میں گئے اور عجز پڑھا، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، ہم اور تم ایک جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کے مددگار ہیں جو خیر الناس ہے۔ جناب حبیب 31 لعینوں کو ٹھکانے لگایا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ پھر عبداللہ ابن ابی عروہ غفاری میدان میں گئے اور لعینوں سے کہا جانتے ہو میں بنی غفار سے ہوں، بنی غفار حق کے ساتھ ہیں اور مددگاران ہیں امام کے، میں اپنی تلوار کے ذریعے تم سے انتقام لوں گا اور نابکاروں کو تہہ تیغ کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے جنگ کی اور 20 لعینوں کو واصل جہنم کیا اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد بریر میدان میں آئے جو قاری قرآن تھے اور یہ رجز پڑھا میں بریر ہوں، میرے والد خزیر ہیں اور اس میں خیر نہیں ہوتا جس میں شر ہو۔ جناب بریر نے جنگ کی 30 لعینوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور شہید ہوئے۔ پھر مالک ابن انس کاہلی میدان میں آئے اور فرمایا جانتے ہو کہ میرا قبیلہ اور میری قوم اپنی بہادری کی وجہ سے حریف کے لیے آفت ہے، ہم سواروں کے سردار ہیں، جان لو کہ آل علی شیعان رحمان ہیں جبکہ آل حرب شیعان شیطان ہیں۔ جناب مالک نے جنگ کی اور 18 لعینوں کو جہنم واصل کیا اور خود بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد زیاد ابن مہاجر میدان میں آئے اور فرمایا کہ میں زیاد ہوں اور میرے والد مہاجر ہیں، میں شیر دل شجاع ہوں، اے کافرو خدا نے مجھے حسین کی نصرت کے لیے مقرر کیا ہے اور میں ابن سعد سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جناب زیاد نے جنگ کی 9 جہنمیوں کو ٹھکانے لگایا اور شہید ہوئے۔ پھر وہب میدان میں گئے
آپ نے خیمے کے بانس کے ساتھ جنگ کی اور 7 یا 8 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ اسیر ہو گئے، انہیں پکڑ کر عمر سعد کے پاس لایا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر حسین کی جانب پھینک دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہب کی والدہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے ایک تلوار اٹھائی، میدان میں آئیں۔ امام عالی مقام نے جب یہ دیکھا تو وہب کی والدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مادر وہب، رک جاؤ اور اپنی جگہ پر واپس چلی جاؤ۔ خدا نے عورتوں سے جہاد کی تکلیف کو اٹھا رکھا ہے۔ تم اور تمہارا بیٹا میرے جد محمد کے ساتھ بہشت میں محشور ہوں گے۔ اس کے بعد حلال بن حجاج میدان میں گئے اور یوں رجز پڑا، میں اپنے دشمن کو نشانے سے مارتا ہوں، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا اور انہیں خوف میں مبتلا رکھتا ہوں۔ آپ نے جنگ کی، 13 لعینوں کو واصل جہنم کیا اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل میدان میں آئے، یعنی اصحاب کھاں پو اہل بیت جو امام علیہ السلام بیان تک نہیں، پوری حدیث امام زین العابدین جی زبانی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل میدان میں آئے اور دشمنوں سے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا خاتمہ آزادی کی موت کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہوگا، اور موت ایک حقیقت ہے، میں اس چیز کو برا محسوس نہیں کرتا، خوف کھانے والا نہیں ہوں، اور یہ بھی میرے لیے بہت برا ہے کہ میں تمہارے قتل سے گریز کروں۔ پھر اس نے جنگ کی، 3 ناریوں کو واصل جہنم کیا اور شہید ہوئے۔ پھر علی ابن حسین اکبر میدان میں گئے۔ جب آپ دشمن کے سامنے گئے تو امام عالی مقام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ فرمایا، خدایا تو گواہ ہے کہ رسول کے بیٹے کا بیٹا، جس کا چہرہ حسین و جمیل ہے اور جو ہم شکل پیمبر ہے، ان لوگوں کے سامنے ہے۔ جب حضرت علی ابن حسین نے فوج اشقیاء کے سامنے رجز پڑھا کہ میں علی ابن حسین ہوں، خدا کی قسم ہم نبی کے گھرانے کے اعلیٰ ترین فرد ہیں، آج میں اپنے والد کے آس پاس سے تم برے لوگوں کو دور کروں گا۔ پھر جنگ شروع کی اور 10 ناریوں کو تہہ تیگ کر کے واپس امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بابا جان، میں پیاسا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا صبر کرو، تمہارے جد ابھی کچھ ہی دیر میں تمہیں بھرپور سیراب کریں گے۔ پھر جناب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، بھرپور جنگ کی اور 44 ناریوں کو واصل جہنم کیا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ پھر قاسم ابن حسن میدان میں آئے، امام عالی مقام نے ان سے فرمایا، میری جان تم بیتاب نہ ہو، ہر چیز فانی ہے، آج بہشت خلد سے تمہیں رزق پہنچایا جائے گا۔ جناب قاسم نے بھرپور جنگ کی اور شہید ہوئے۔ پھر امام حسین بنفس و نفیس میدان جنگ میں آئے، اور امام علیہ السلام باقی اہل بیت جو بیان نہیں کرو، آخر میں خود امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے، 3 آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر آپ اس قدر زخمی ہوئے کہ گھوڑے کی پشت پر قائم نہ رہ سکے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ امام عالی مقام نے جب دائیں اور بائیں کسی کو موجود نہ پایا تو سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، خدایا تو دیکھ رہا ہے کہ لوگوں نے پیغمبر زادے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بنو کلاب نے فرات کا پانی اس پر بند کر دیا، تیروں سے اسے چھلنی کر دیا اور اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا ہے۔ اسی اثنا میں ایک تیر آپ کی گردن میں آ کر پیوست ہو گیا۔ امام عالی مقام نے اس تیر کو کھینچ کر نکالا، بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی اس پر رکھی۔ جب ہتھیلی خون سے تر ہو گئی تو اس خون کو اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیا
اور فرمایا میں اسی ستم رسیدہ خون آلودہ حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا۔ پھر زخموں سے چور امام نے اپنے چہرے مبارک کو بائیں طرف سے زمین پر رکھ دیا۔ امام عالی مقام کی یہ حالت دیکھ کر دشمنان خدا سنان ابن انس اور شمر ذی الجوشن شامیوں کا ایک لشکر لے کر امام کے پاس آئے اور سرہانے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ کیا اس کو راحت پہنچانے کا ارادہ ہے؟ یہ سن کر سنان ابن انس آگے بڑھا اور امام عالی مقام کی داڑھی کو پکڑ کر ان کی گردن پر تلوار سے وار کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، خدا کی قسم میں تیری گردن جدا کروں گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو رسول خدا کا بیٹا ہے، بہترین بندہ ہے، بہترین ماں باپ کی نسل سے ہے۔ امام عالی مقام کو اس حالت میں دیکھ کر امام کا گھوڑا امام کی طرف آیا اور اپنی پیشانی کو امام عالی مقام کے خون سے تر کر کے سرپٹ خیام کی طرف دوڑا اور بلند آواز سے ہنہنانے لگا۔ دختران حسین اور مخدرات عصمت نے جب اس کی آواز سنی تو خیام سے باہر تشریف لائیں۔ گھوڑے کی خالی زین اور خون آلود پیشانی دیکھ کر آہوزاری کرنا شروع کیا اور جان لیا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت ام کلثوم حسین کی بہن نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر بلند آواز سے گریہ کیا اور ہاتھ اپنے سر پر مار کر کہا، واہ محمدہ، یہ حسین ہیں جو بیابان میں شہید ہوئے ہیں، جن کی ردا اور امامہ لوٹ لیا گیا ہے۔ پھر سنان لعین نے امام عالی مقام کے سر کو عبید اللہ ابن زیاد لعین کے پاس لے جا کر پیش کیا اور کہنے لگا کہ میں خیر البشر اور دو جہاں کے شہنشاہ کا قاتل ہوں، میں اس کا قاتل ہوں جو حسب و نسب میں تمام لوگوں سے برتر تھا، مجھے 100 اونٹوں پر سونا اور چاندی لاد کر انعام میں دو۔ عبید اللہ لعین نے کہا، تم پروائے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ یہ حسب و نسب میں سب سے بہتر تھے تو اسے قتل کیوں کیا؟ یہ کہہ کر اس نے جلاد کو حکم دیا، اس نے اس کی گردن اڑا دی اور اسی طرح یہ لعین واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ایک قاصد بھیج کر حضرت ام کلثوم کے پاس بھیجا، جس نے انہیں ابن زیاد کا یہ پیغام پڑھ کر سنایا، حمد اس خدا کی جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا، یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت ام کلثوم نے جواب دیا، اے ابن زیاد، اگر تیری آنکھیں حسین کے قتل سے روشن ہوئی ہیں تو جان لے کہ میرے جد مصطفیٰ کی آنکھیں ان کے دیدار سے روشن ہوتی ہیں۔ رسول خدا انہیں بوسے دیا کرتے تھے، ان کے لیے سواری بن کر انہیں اپنے شانوں پر سوار کرایا کرتے تھے۔ تو ان کے جد کے لیے اپنا جواب تیار رکھ، اس لیے کہ کل تیرے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ہی امام زین العابدین علیہ السلام جو پورو بیانہ جکو شیخ صدوق علیہ رحمہ بیان کیا، یہ پوری روایت تاں ساموں ان کرے بیان کئی تاکہ عموماً اساں وٹے یہ چیو ویندو आहे त आख़िर کربلا जा वाक़ियात तारीख़ में कंहिं जे ज़रिए पहुता आहिनि, कीअं पहुता आहिनि, कंहिं बयानु कया। त बुनियादी तौर ते असां वटि करबला बयानु करण वारी जेका शख़्सियत आहे उहा ख़ुदि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जी शख़्सियत आहे। पाण करबला में मौजूदु हुया, पाण जेको कुझु पंहिंजे अखियुनि सां मुशाहिदो कयो आहे उनखे बयानु कयो आहे, मुख़्तलिफ़ जायुनि ते मुख़्तलिफ़ हदीसुनि में मुख़्तलिफ़ हिसा बयानु कया आहिनि। लेकिन हीअ हदीस जेका आहे उहा एतिरी तवील आहे जेका काफ़ी हिसा जेके आहिनि उहे वज़ाहत सां बयानु करे थी। अहिड़ी तवील हदीस ॿी तव्हांखे किथे कोन मिले। इहा सभिनी खां ॾिघी हदीस आहे जेका
کربلا کے حوالے سے امام زین العابدین بیان کیا. امام زین العابدین جو ॿियूं बि हदीसूं लेकिन थोरा थोरा हिसा आहिनि मुख़्तलिफ़ जायुनि जा हिसा बयानु कया आहिनि. लेकिन हीअ उहा हदीस जेका शुरूअ खां वठी ॼण त जेको आहे पाण कूफ़े ताईं जेको आहे उहो बयानु कई आहे. तंहिंजे करे असांखे असल में ॾिसण जी ज़रूरत आहे त करबला जी तारीख़ कहिड़े नमूने सां बयानु थी आहे. तव्हां ॾिसो हिन में जेको बि फ़र्दु अचे थो करबला में उहो शेर पढ़े थो, रज़ पढ़े थो ऐं तव्हांखे नज़र कोन ईंदो त कोई बि अहिड़ो शख़्स आहे जेको नाउमीद हुजे न, अहिड़े नमूने सां हमिलो करे थो ॼण कामयाबु उहो ई आहे, फ़ातिह उहो ई आहे. तंहिंजे करे तारीख़ करबला अगरि सही नमूने सां बयानु कई वञे त इंसान जे अंदर में ख़ुदि जेको आहे उहो हिकु क़िस्म जी ताक़त अचे थी, ईमानी क़ुवत अचे थी, इंसान बीह थो रहे, नाउमीद इंसान बि उम्मीदवार बणिजी थो वञे. अॼु मां इन रिवायत खे एसि ताईं जेको आहे काफ़ी सम्झां थो. अव्हांजा कुझु सवालात हुजनि त भले तव्हां कयो. सुभाणे खां वठी अलामा मजलिसीअ जेके नंढा नंढा हिसा बयानु कया आहिनि इनशाअल्लाह सुभाणे मदीने खां वठी ऐं जेके मके जी सूरत हाल आहे करबला ताईं जा हिसा बयानु कंदासीं ऐं बाक़ी ॿ रातियूं जेके आहिनि उहे करबला में जेके वाक़ियात आहिनि उहे बयानु कंदासीं. इनशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं त अलामा मजलिसीअ जेको जमा कयो आहिनि वाक़ियात उहे सभु अव्हांजे साम्हूं बयानु कया वञनि ताकी असांखे ख़बर पवे त असुल करबला जी तारीख़ कहिड़ी आहे ऐं मसाइब तौर जेको असां वटि बयानु थो कयो वञे उहे शयूं कहिड़ियूं. छो त इहे मसाइब तौर जेके शयूं बयानु कयूं थियूं वञनि उहे ओड़े अंदाज़ में काफ़ी त अहिड़ियूं आहिनि जेके हथरादू ठाहियल आहिनि ऐं उन्हनि जी काई हक़ीक़त कोन्हे, कंहिं बि तारीख़ में मौजूदु कोन्हे का. उहे शयूं ॿुधण वारे खे नाउमीद कनि. त जॾहिं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पाण एतिरा कमज़ोर हुया, पाण कुझु न करे सघिया ऐं पंहिंजो पाण खे लाचार पे सम्झूं त पोइ ज़ाहिर आहे त जॾहिं इमाम लाचार आहे त असां छा करे सघंदासीं. इमाम कॾहिं बि लाचार न आहे. इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जेको कुझु पाण उहो क़बूलु कयो आहे उहो पंहिंजे इख़्तियार सां क़बूलु कयो आहे. इनशाअल्लाह रिवायत ईंदी मदीने वारे हिसे में जंहिंमें मदीने में जॾहिं राति जो मोला निकिता हुया त मलाइकनि जी फ़ौज बि आई हुई ऐं जिन्ननि जी फ़ौज बि आई जंहिं पंहिंजी नुसरत मौला जे ख़िदमत में पेश कई हुई ऐं मौला उन्हनि खे चयो त आशूर जे ॾींहुं अची. जॾहिं जिन्ननि जी फ़ौज इहो चयो त तव्हां असांखे सिर्फ़ु हुकुम कयो, तव्हांजे दुश्मननि खे असां नीस्त नाबूद करे छॾींदासीं, त मौला फरमायो त तव्हां खां वधीक क़ुवत मां रखां थो. ईअं न आहे त तव्हां सम्झो था तव्हां वटि क़ुवत आहे, मूं वटि पाण वटि बि क़ुवत आहे, लेकिन मां अलाह तबारक ताला जे हुकुम ते अमल कंदुसि ऐं हिननि जे साम्हूं पंहिंजी हुजत तमामु कंदुसि. तंहिंजे करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन कंहिं बि मक़ाम ते लाचार न हुया, पंहिंजे इख़्तियार सां इहे मुसीबतूं बर्दाश्त कयूं आहिनि ताकी जेको दीन हिननि नाबूद करे छॾियो हुयो उहो ॿीहर ज़िंदह. तंहिंजे करे इन दीन जे ज़िंदह करण जे लाइ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सभु मुसीबतूं बर्दाश्त कयूं, वरना लाचार कोन हुया. इहा शइ जेका आहे उहा असांजे ज़हन में न अचणु घुरिजे. सवाल हुजे तव्हां भले करे वठो ताकी जेको हीअ रिवायत तव्हांजे ख़िदमत में अची कई आहे. जी सैराब जी पाणीअ सां सैराब करण जो मतिलबु आहे त कंहिंखे पाणी पीआरणु एतिरो जो उनजी उञ लही वञे. जद जेको आहे उहो ॾाॾे या नाने खे चइबो आहे. जी मिसाल तौरु जेको आहे इमाम हुसैन फरमाइनि था मुंहिंजो जद रसूल ख़ुदा यानी मुंहिंजो नानो रसूल ख़ुदा. जद जेको आहे कॾहिं ॾाॾे खे बि चवंदा आहिनि, ॾाॾे नाने ॿिन्ही खे जद चवंदा. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जेको आहे बददुआ ॾिनी जेके ऐं बाहि में जेको आहे सड़ी थियो ऐं ॿियो जेको आहे ॿार थियो. अहिड़े तरीक़े सां वरी साईं तव्हां ॿिए दफ़े तव्हां चयो त जेको आहे सो माना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चयो त असांखे अलाह जेको आहे सो हुकुम ते अमल करिणो आहे जेकॾहिं जिन ऐं मलाइक आया त
इहो सर कीअं पोइ त माना इमाम हुसैन इस्लाम उन्हनि खे पिटे छॾिया सभिनी खे जी उहे तबाह ऐं बर्बाद नाबूद थी वञनि अॼु जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खे इहो बि ॾेखारिणो हुयो त असां क़ुवत ऐं ताक़त रखूं था ऐं इहो बि ॾेखारिणो हुयो त इन क़ुवत ऐं ताक़त जे ज़रिए असां तव्हांखे शिकस्त न ॾींदासीं असां शिकस्त ॾींदासीं पंहिंजे मौक़फ़ जे ज़रिए पर कीअं ख़बर पए त इहा ताक़त क़ुवत रखनि था ज़ाहिर आहे उनजे लाइ कुझु मिसाल हुजणु घुरिजनि इहे हिकु हिकु शख़्स जा मिसाल आहिनि जिते इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पंहिंजे क़ुवत जो इज़हार फ़रमायो आहे लेकिन सभिनी जे लाइ इन करे कोन फ़रमायो छो त अगरि सभई मारिया वञनि त पोइ दीन इस्लाम ज़िंदा कोन थी इंशाअल्लाह आख़िरी मजलिस ताईं जॾहिं तव्हां पहुचंदा त इहो नतीजो जेको आहे खुलियल नमूने सां वाज़े नमूने सां ईंदो त बग़ैर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे दीन दोबारा ज़िंदा न पिए थी सघे तंहिंजे करे अलाह जो हुकुम बि मञूं ऐं पंहिंजे उन क़ुवत जो हिकु हद ताईं इज़हार बि कयो त ईअं न सम्झो त असां जेको आहे उहो कोई कमज़ोर आहियूं न कमज़ोर न आहियूं लेकिन ख़ुदा जे उन मनसूबे ते जेको आहे असांखे अमल हिकिड़ी सिट हुई जी जंहिंमें तव्हां चयो त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाइनि था त मुंहिंजो पीउ अली ईमान आणण वारनि में पहिरियों आहिनि जी त कॾहिं कॾहिं अहिड़े सुन जे तरफ़ां बि थींदो त मौला अली बाद में ईमान आणनि जी इन विच में तव्हां वज़ाहत कयो त मुंहिंजो पीउ ईमान आणण वारनि में पहिरियों इंसान जी त इन खे थोरो वाज़े कयो इन करे त तव्हांजो हिन में आहे त अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन बाद में ईमान आंदो जेको छो त इहे शयूं पहिरां जी। अहले सुन्नत वटो जी जी थींदियूं जी। आहिनि मौला अली अलैहिस्सलाम बाद में ईमान आणंदो जी जी ऐं हिन में ई सिट जेका अचे इहो थी इहो तव्हां जी अगरि तव्हां अहले सुन्नत जूं ई रवायतूं ॾिसो ऐं सुनन तिरमिज़ीअ खां वठी सुनन इब्न माजा सुनन तिरमिज़ी ऐं सुनन अबू दाऊद ऐं मुस्तदरक हाकिम उन में वज़ाहत सां सहाबा रसूल खां ऐं ख़ुदि रसूल करम खां हदीस मौजूदु आहे त रसूल करम फरमायो त मूं ते सभिनी खां अव्वल मुंहिंजी ताईद करण वारो ईमान जो इज़हार करण वारो अली इब्न अबी तालिब तंहिंजे करे इहो पोइ बाद जो जेको आहे उहो मसइलो आहे ज़ाहिर आहे त जॾहिं माण्हू ठाहिण ते ईंदा आहिनि त कूड़ियूं हदीसूं बि जाम ठाहियूं ईंदियूं आहिनि तंहिंजे करे इहो पोइ बाद जूं ठहियल हदीसूं आहिनि जंहिंमें ॿिए कंहिंखे जेको आहे ॿुधायो थो वञे वरना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे पालियो रसूल करम हुयो नंढे लाइ खां वठी रसूल करम जो कहिड़ो दीन हुयो इन ऐलान रिसालत खां अॻु में रसूल करम जो उहो ई दीन हुओ जेको हज़रत इब्राहिम जो दीन हुयो तंहिंजे करे अली अलैहिस्सलाम खे बि उहो ई दीन सेखारियुनि जेको हज़रत इब्राहिम वारो हुयो हज़रत अबू तालिब जे लाइ बि इहो ई फरमाईंदा आहिनि त हुनजो बि दीन इब्राहिम जो उनजो बि साॻियो ई इहो हज़रत इब्राहिम वारो दीन हुओ हज़रत अब्दुल मुतलिब उनजो बि साॻियो हज़रत इब्राहिम वारो दीन हुयो तंहिंजे करे इहे अशख़ास जेके आहिनि इहे कोई ईअं न आहे त पहिरियां कंहिं ॿिए ईमान ते हुया न असुलु मसइलो इहो आहे रसूल करम जन रिसालत जो जॾहिं इज़हार कयो त मूंखे अलाह तबारक ताला तव्हां ॾांहुं रसूल बणाए मोकिलियो आहे त हाणे आहे त पहिरियां सभ खां पहिरियों ताईद कयो थो पए इहो इन में आहे न की ईमान इन में आणणु आहे त पहिरियों को ईमान न हुयो हाणे को ईमान न अलाह ते बि ईमान हुयो रसूलनि ते बि ईमान हुयो गुज़श्ता अंबिया ते बि ईमान हुयो लेकिन रसूल करम जी जेका इहा दावा आहे त मूंखे ख़ुदा आलम रसूल बणाए मोकिलियो आहे हाणे इन दावा जी जंहिं पहिरियों ताईद कई आहे उहो अली अलैहिस्सलाम सर हिन मौज़ू खां हटी करे जी। हिकिड़ो सुवाल करे सघूं जी जी ॾिसो क़ुर शरीफ़ में आहे त जेको असां अलाह सां चयो थो असां तव्हांखे पंहिंजी रहमत में दाख़िलु कयो जेके चाहियूं उनखे रहमत में दाख़िलु कयूं अगरि रहमत में जेको माण्हू दाख़िलु थिए थो त इहो कीअं माना तव्हांखे पाण खे कीअं मालूम थिए तशरीफ़ रखो सभ खां पहिरियों इहा सम्झो त इहा रहमत छा आहे अलाह तबारक ताला मख़लूक खे जेको कुझु अता करे उहो सभु रहमत आहे अगरि मख़लूक खे वजूद ॾिए त उहो वजूद बि रहमत आहे इन वजूद में ताक़तूं तवानायूं ॾिए उहा बि रहमत आहे वजूद खां ॿाहिरां कुझु नेमतूं ॾिए उहा बि रहमत आहे ख़ुदा जे तरफ़ां जेका बि अता आहे
सभु रहमत। हाणे अलाह ताला क़ुर मजीद जे आयात में फरमायो त इहा जेका मुंहिंजी रहमत आहे इहा हिकु पॉलिसी जे तहत, जंहिंखे पॉलिसीअ खे क़ुर मजीद मशीयत चयो आहे। मशीयत जे तहत आहे, जेको उन मशीयत ते पूरो लहंदो उहो मुंहिंजे रहमत में ईंदो, जेको पूरो न रहंदो उहो मुंहिंजे रहमत में न ईंदो। हाणे जेको मशीयत आहे अलाह जी उहा इहा आहे त जेको अलाह जी इताअत कंदो उन ते अलाह जी रहमत हमेशह जे लाइ थी वेंदी। पर जेको इताअत न कंदो उन ते दुनिया में त रहमत हूंदी, उनखां पोइ रहमत न। तंहिंजे करे हाणे अलाह जा ॿ इस्म जेके आहिनि उहे थी विया आहिनि, हिकिड़ो रहमान, ॿियो रहीम। हालांकि ॿई रहमत मां आहिनि, ॿई रहमत मां आहिनि, लेकिन रहमान यानी छा, सभिनी खे बग़ैर इहो ॾिसण जे त हीउ इताअत करे थो या नथो करे, दुनिया में हुनखे नेमतूं ॾियनि, इहो रहमान आहे अलाह तबारक ताला। ऐं रहीम आहे उन ते जेको इताअत करे थो त पोइ अलाह तबारक ताला जी वरी उन ते ख़ासि रहमत थिए थी, जेका सदाईं जे लाइ पोइ उन सां गॾु हूंदी। तंहिंजे करे अलाह जी रहमत मां मुराद अलाह जी अता, जेका बि शइ अलाह अता करे उहो सभु रहमत जी। अन इबुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तक़ीम, जी मुंहिंजी बंदगी कयो, इहा ई सिरात मुस्तक़ीम जी। यानी इहा जेका बंदगी आहे जी, मुसलसल न चयो विया त इन इबुदूनी मुंहिंजी बंदगी कयो, हाज़ा सिरात मुस्तक़ीम, इहा सिरात मुस्तक़ीम। छो त इहो जेको बंदो बणिजणु आहे न, इहो बंदो बणिजणु छा आहे, बंदो बणिजणु उहो ई आहे इताअत। यानी छा, मां बंदो आहियां, मालिक अलाह। हाणे इहो जेको अलाह खे मालिक सम्झणु आहे ऐं पोइ मालिक सम्झी ज़िंदगी गुज़ारणु आहे, इहो ई सिधो रस्तो। हाणे इहो रस्तो असांखे किथां मिलंदो, अलाह ताला असांखे कीअं ॿुधाईंदो त बंदो थी कीअं रहणो आहे, उहो वरी जेको आहे रसूलनि जे ज़रिए अलाह ताला ॿुधायो आहे त बाबा हीउ रस्तो आहे, हीउ बंदो थी हीअं रहंदे। ऐं पोइ वरी कुझु रसूल ऐं कुझु शख़्सियतुनि खे मिसाल तौरु पेश कयो आहे त बंदो ऐं उन्हनि जो रस्तो छा आहे। बाबा इहो मुस्तफ़ा जो जेको रस्तो आहे इहो ई सिरात मुस्तक़ीम आहे, छो त मुस्तफ़ा बंदो आहे ऐं तोखे बि बंदो थियणो आहे, तंहिंजे करे अहिड़ो थी हिन जे रस्ते ते हल। इन जो रस्तो, इहो रस्तो ई जेको आहे उहो सिरात मुस्तक़ीम आहे। तंहिंजे करे इहा जेका आयत आहे अन इबुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तक़ीम, मुंहिंजी बंदगी कयो, इहा ई सिरात मुस्तक़ीम, इहो बंदो थियणु जेको आहे न, इहो रस्तो अख़्तियार करणु, इहो ई सिरात मुस्तक़ीम, सिधो रस्तो जी। जी सभ खां पहिरीं जीअं त हिन ज़मीन ते अॻु में असांजे अहल बैत जे रिवायत जे मुताबिक़ ही जंहिं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जी असां औलाद आहियूं, इनखे हिन वक़्तु अंदाज़नि कोई 8000 साल थोरो घटि वधि जेको आहे गुज़रिया आहिनि। असांजे रिवायतुनि में आहे, अहल बैत फरमाइनि था, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो फरमान त हिन आदम खां अॻु में हिन ज़मीन ते 10 लख आदम गुज़रिया आहिनि। 10 लख आदम। हिकिड़े आदम जो नस्ल अॻिते वधियो, ख़तमु थी वियो, हलियो, वरी अलाह ताला ॿियो आदम ठाहियो, वरी हुनजो नस्ल अॻिते वधियो, ख़तमु थी, हीउ आख़िरी आदम। तंहिंजे करे जेके जंहिं पहिरियों दफ़ो जेको आहे उहो ज़मीन ते नमाज़ पढ़ी आहे उहो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हाणे इहो आदम कहिड़ो, असां वारो ॾाॾो या उनखां अॻियो वारो या उनखां अॻु वारो, जेको बि आहे ॾाॾो आदम जेको आहे, इहो ॾाढो आदम जेको आहे उहो पहिरियों इंसानु आहे जंहिं ज़मीन ते जेको आहे उहो नमाज़ पढ़ी आहे। ऐं हिकु जेका रिवायत मूं पढ़ी त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जेको आहे उहो सभ खां पहिरीं जेका आहे उहा सुबुह जी नमाज़ पढ़ी। सवाल आहे त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जॾहिं अलाह ताला हुनखे ठाहियो त शैतान खे चयईं त हिनखे सजदो कर, त शैतान चयो त न मां बाहि जी ख़ल्क़ आहियां ऐं हू मिटी जी ख़ल्क़ आहे। त अलाह ताला हुनखे चयो त छा तूं आलीन मां, उहो आलीन सां केरु हुया?
बुनियादी तौर ते अगरि हिन काइनात खे ॾिसो त काइनात कीअं आहे, अलाह तबारक ताला सभ खां अव्वल दर्जे जेका शइ ख़ल्क़ कई आहे उहा नूर मुहम्मद आल मुहम्मद, इहो सभ खां पहिरीं मख़लूक आहे। ठीकु आहे, पोइ वरी इन नूर जे वसीले सां मलाइकनि जो पूरो जहान ख़ल्क़ कयो आहे। मलाइकनि जो पूरो जहान अलाह ताला सिधो सो पाण ख़ल्क़ न कयो आहे, इन नूर जे वसीले सां ख़ल्क़ कयो आहे। ऐं इन मलाइकनि जे जहान में ई अर्श बि आहे, कुर्सी बि आहे, जिबरील बि आहे, लोहे महफ़ूज़ बि आहे, सभु शयूं जेके आहिनि उहे मलाइकनि जे जहान में आहिनि। पोइ वरी इन्हनि ॿिन्ही जे वसीले सां रूह जो जहान ख़ल्क़ कयो, ऐं वरी इन्हनि टिनी जे वसीले सां ही मादी जहान जेको आहे उहो ख़ल्क़ कयो आहे। तंहिंजे करे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां जेके मथां दुनिया आहिनि उहे सभु इन में अची वञनि था। उन में तव्हांजो सभ खां अव्वल मुहम्मद आल मुहम्मद जो नूर ईंदो, जंहिंखां पोइ अर्श कुर्सी ऐं जेके अर्श खे खणण वारा मलाइका आहिनि उहे ईंदा, थींदा थींदा ॾाढे आदम ताईं। ॾाढे आदम खां मथां जेके बि हुया उन्हनि खे हुकुम न हुयो, जेके ॾाढे आदम खां हेठां हुया उन्हनि सभिनी मलाइकनि ऐं उन्हनि खे हुकुम हुयो। तंहिंजे करे आलीन मां मुराद इहे मथियां जहान आहिनि। अगरि शुरूअ में ॻणींदव त मुहम्मद आल मुहम्मद जो नूर आहे, पोइ वरी हेठि मुंहिंजो सुवालु तव्हांखां इहो आहे त सतम वारा मथे असां वटि मेहंदी जी रस्म अदा कई वञे, इन जी छा हक़ीक़त आहे? इहे पुराणे दौर में सम्झो वेंदो त हज़रत क़ासिम जी कोई शादी आहे, तंहिंजे करे हर हिकु शहीद लाइ हिकिड़ो जुदा जुदा ॾींहं मुक़ररु कया आहिनि। हज़रत क़ासिम लाइ हिकिड़ो ॾींहुं, हज़रत अली अकबर लाइ ॿियो ॾींहुं, हज़रत अब्बास जे अलम कढण लाइ टियों ॾींहुं। इहो हिकिड़ो शख़्सियत खे यादि करण जे लाइ ॾींहुं मुक़ररु कयो वियो। पोइ हज़रत क़ासिम जी जीअं त शादी पढ़ी वेंदी, तंहिंजे करे इहो मेहंदी ऐं जेके रस्मूं असां वटि थियनि थियूं सिंध में उहे जेके आहिनि शयूं अची वियूं हलियूं। हाणे जॾहिं ख़बर आहे त हज़रत क़ासिम जी शादी कोन्हे त मेहंदीअ जो बुनियादी ख़तमु थी वियो। तंहिंजे करे इहो पुराणे दौर में हुयो रस्मूं, अक्सरियत कोन्हे हाणे घटिजी वई आहे। तव्हां वटि थी सघे थो हुजे, असांजे इलाइक़े में काफ़ी घटिजी वियो आहे। ॿियो सुवालु इहो आहे साईं, अगरि 10 मुहर्रम जे ॾींहुं को ज़ंजीर ज़नी कंदे शहीद जेको आहे मतिलबु मौत थी थो वञे हुनखे, त हुनखे असां शहीदनि में गिनती कंदासीं या न? बाबा अगरि हू जेको आहे उहो पाण इरादो हुउसि पंहिंजो पाण खे मारण जो, त पोइ त शहीद कोन्हे, पोइ ख़ुदकुशी आहे। बाक़ी जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे मारण जो इरादो न हुयुसि, ईअं रुॻो खून कढण जो इरादो हुयुसि ऐं पोइ इतफ़ाक़ सां थी वियो आहे, त पोइ मोह बे अहल बैत जेको बि मरे थो शहीद आहे। तंहिं करे हू शहीद आहे। अहल बैत जे मुहबत में जेको बि इंसानु मरे थो उहो सभु शहीद आहे, यानी शहादत जे दर्जे वारो। छो त शहीद जे लाइ हिकिड़ा हुकुम आहिनि त उनखे कफ़न बि ॿियो न ॾींदो, हुनजो जेको बि लिबास आहे कफ़न, गुस्ल बि न ॾींदो, पाक आहे। इहो सिर्फ़ु उहो शहीद आहे जेको महाज़ जंग ते आहे, जिहाद जे मैदान में। उनखे न गुस्ल ॾींदो, न वरी ॿियो को कफ़न ॾींदो। उनजो जेको लिबास आहे उहो कफ़न आहे। ऐं जीअं शहीद थी वियो त उहो ख़ुदि पाक थी वियो हलियो, तंहिंजे करे हुनखे गुस्ल ॾियण जी ज़रूरत कोन्हे। ॿिया जेके बि शहीद आहिनि उहे एज़ाज़ी शहीद, यानी छा, दर्जे में खणी बराबरि थींदा, लेकिन हुकुम उहे कोन थींदा। यानी गुस्ल बि ॾिनो वेंदो, कफ़न बि ॾिनो वेंदो, इहे सभु अहकाम जेके आहिनि उनखे जारी थींदा। तंहिंजे करे अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो आहे त जेको बि अहल बैत जे मुहबत में मरी वञे थो उहो सभु शहीद आहे। तंहिंजे करे हीअ बि शहीद आहे। अगरि जेको आहे बाक़ी पंहिंजो पाण खे मारण जो इरादो अथसि त पोइ ख़ुदकुशी आहे, पोइ शहादत। जंग जे हिसाब सां हिन ते जेको मुदाफ़े हरम जेका हले थी पई, उनखे तव्हां जंग में कहिड़ी मुदाफ़े हरम जी जी बिल्कुलु जंग आहे इहा जिहाद, उहा शहादत जो मक़ाम इहे बिल्कुलु उहे शहीद, चाहे पोइ उन्हनि खे कफ़न ॾिनो वञे या गुस्ल करायो वञे, मुदाफ़े हरम इहे उहे शहीद आहिनि जेके वाक़ई मैदान जंग में आहिनि। साईं असांखे ॿुधाईंदा त मौला हसन ऐं माविया जो सुलह करायो हुयो, वरी असांजे आलमनि जे मुताबिक़ त वरी उहो सुलह माना माविया न कयो उन सुलह जो, त
रोग कई हुनखे जुदा कई हुनखे न मञी त छा इहो यका सुलह हलियो या इहो सुलह कल्ह हुयो कल्ह मां हलियो वियो हुयुमि कमु हुयो ईअं थियो न तंहिंजे करे त जेको आहे उहो तव्हां ॻाल्हि पूरी कोन ॿुधी मूं अर्ज़ु कयो त सुलह थी 41 हिजरीअ में ठीकु आहे अली अलैहिस्सलाम जी शहादत थी 40 हिजरीअ में रमज़ान में ऐं हीअ सुलह थी आहे कोई रबिउल अव्वल में ठीकु आहे हाणे इहो 41 हिजरीअ खां 50 हिजरीअ ताईं मुआविया जेके सुलह जा शर्त हुया उहे काफ़ी हद ताईं पूरा कया लेकिन 50 हिजरीअ में उनखे इहो अहसासु थियो त हाणे ॼण त शाम बि मुंहिंजे हथां वञे थो तंहिंजे करे 50 हिजरीअ में पोइ हुन बाक़ाइदा सुलह टोड़े छॾी ऐं पंहिंजे तरफ़ां ऐलान कयो त सुलह ख़तमु आहे सभु जेके बि उहे सुलह जा शर्त हुआ मुंहिंजे पेरनि जे हेठां आहिनि ख़तमु करे छॾियईं ऐं सभिनी खां अहम तरीन इहो थियो जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम खे ज़हर सां शहीद करायो वियो तंहिंजे करे सुलह त थी हुई उहा सुलह मुख़ालिफ़ जे तरफ़ां सिर्फ़ु इहे 9 साल रही पोइ वरी सुलह जेको आहे ख़तमु कई हुई लेकिन जीअं त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन इहो बयानु कयो त जीअं त मुंहिंजे भाउ सुलह कई आहे तंहिंजे करे असां तेसि ताईं न टोड़ींदासीं तंहिंजे करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन हुन पंहिंजे सुलह खे बरक़रार रखियो जेसि ताईं के मुआविया जी ज़िंदगी आहे उनखां पोइ सुलह ख़तमु थी वेंदी हली छो त सुलह जे शराइत में इहो हो त मुआविया पाण खां पोइ कंहिंखे जानशीन मुक़ररु न कंदो अगरि जेको आहे इमाम हसन ज़िंदा हूंदा त हुकूमत उन्हनि जे तरफ़ वेंदी अगरि उहे न हुया इमाम हुसैन ज़िंदा हूंदा त उनजे तरफ़ वेंदी त जॾहिं इहा मुआविया जी वफ़ात थी वई त हाणे सुलह ख़तमु थी वई हाणे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बि मैदान में अची विया तंहिंजे करे इहा सुलह थी हुई लेकिन इहा सुलह जेका आहे उहा मुआविया जे तरफ़ां सिर्फ़ु 9 साल जारी रही उनखां पोइ हुन ख़तमु करे छॾी लेकिन इमाम जे तरफ़ां इहा सुलह पंहिंजे तरफ़ां कोन टोड़ी वई जेसि ताईं मुआविया ज़िंदा जी हज़रत सुगरा नाले सां अहिड़ी काई बि जेको नियाणी कोन्हे जेका इमाम हुसैन छॾे विया हुजनि मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन खे फ़ातिमा नाले सां हिकिड़ी ई धीउ आहे उनखे ई फ़ातिमा कुबरा बि चयो थो वञे साॻीअ खे ई फ़ातिमा सुगरा बि चयो थो वञे फ़ातिमा कुबरा इन निस्बत सां चयो थो वञे छो त इमाम हुसैन जी सभिनी खां वॾी धीउ तंहिं करे फ़ातिमा कुबरा लेकिन जीअं त नालो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो हुयो उन जे निस्बत सां पोइ वरी सुगरा चयो थो ऐं इहा उनजी शादी थियल आहे इमाम हसन जे वॾे पुटु हसन मुसन्ना सां ऐं इहे ॿई करबला में मौजूदु हुया फ़ातिमा बि कुबरा या सुगरा ॿई चओ हसन मुसन्ना जंग बि कई आहे ऐं ज़ख़्मी थियो हुयो पोइ लश्कर यज़ीद सम्झो त शहीद थी वियो हलियो तंहिंजे करे लाशुनि जे हेठां दॿिजी हलियो अॻे ॾींहुं जॾहिं जेको आहे लाशूं कढियूं वयूं त मालूम थियो त अञा ज़िंदा आहिनि पोइ उहे ज़िंदा हुया गिरफ़्तार थिया बाद में जेको आहे वापसि मोटिया आहिनि तंहिंजे करे फ़ातिमा नाले सां हिकिड़ी धीउ आहे जेका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सां गॾु आहे ऐं पोइ ते काई बि इमाम अलैहिस्सलाम जन पंहिंजी धीउ कोन छॾी जी सुवाल आयो कल्ह जे मौज़ू खां त मुफ़ी बेवफ़ा ॾिठो वञे त इमाम हुसैन खे ख़त लिखी घुराइण ऐं नुसर न कनि इन हवाले खां थोरी इहा तरीक़ो जवाबु इंशाअल्लाह जीअं त मां तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयो पस मंज़र अर्ज़ु कयो आहे हीअ करबला जा तारीख़ थोरो पढ़ंदासीं आख़िरी मजलिस में नतीजो तंहिंजे करे थोरो इंतज़ारु कयो ताकी इहो मालूम थिए त इहो कूफ़ो छा आहे ऐं कूफ़ी छा आहे इहो इंशाअल्लाह अॻी मजलिस ताईं जेको आहे उहो आख़िरी मजलिस ताईं थोरो इंतज़ारु कयो ताकी ॿियो सुवाल मौज़ू सां ई मरबूत आहे त इमाम हुसैन मदीने खां निकिता या मके खां निकिता त ॿिया त ठीकु आहे न हलिया इमाम सां गॾु छो हुन सां हम मसलक कोन हुआ या अब्दुल्ला बिन उमर या जो पाण सां इमाम जा पंहिंजा रिश्तेदार हाशिमी
अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ऐं हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया वग़ैरह इन्हनि जो साथ न ॾियनि, छा इमामनि खे पाण ई हिते मुक़ररु करे वियो हो या इन हिसाब सां आयो? इन जो जवाबु ख़ुदि जेको आहे आइमा बि ॾिनो आहे ऐं फरमायो आहे त करबला वारा सॼी दुनिया मां मुंतख़ब अफ़राद आहे, उन्हनि जे बराबरि उन दर्जे वारा उन दौर में ॿियो केरु बि कोन, तंहिंजे करे भले बनी हाशिम हुजनि पोइ हिते रहिजी विया, हुननि जे बराबरि कोन, हुननि जे बराबरि हू दर्जो कोई ॿियो दर्जो आहे। तंहिंजे करे इब्न अब्बास बि मौजूदु हुयो, इब्न अब्बास बि कोन वियो ऐं इब्न अब्बास खां बाद में कंहिं पुछियो त तूं करबला छो न वियो, त हुन ख़ुदि इहो जेको आहे जुमिलो चयो आहे त तूं त जेको आहे इहो त पुछे त मां छो न वियुसि, असां करबला वारनि खे अलाए केतिरा साल अॻु में हुन जे चहिरे जे नूर जे ज़रिए सुञाणंदा हुआसीं त हीअ करबला में शहीद थींदा। तंहिंजे करे इहे मुंतख़ब अफ़राद आहिनि। केतिरा अहिड़ा जेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सां मिलिया सफ़र में, लेकिन वरी साथ छॾे विया आहिनि, आख़िर ताईं न पहुची सघिया, ऐं केतिरा जेके मिलण जे लाइ आया ई कोन हुया, लेकिन उहे मिली विया हलिया ऐं शहादत जे उन दर्जे ताईं पहुची विया हलिया। ज़ुहैर इब्न क़ैन कोई इमाम अलैहिस्सलाम सां मिलण जे लाइ कोन निकितो हुयो, लेकिन पहुची वियो हलियो। साॻे नमूने सां होर इमाम अलैहिस्सलाम जो साथ ॾियणु कोन निकितो हो। त इहो अलाह तबारक ताला उन दौर में जेके बि मुंतख़ब अफ़राद हुया उन दर्जे वारा, उन्हनि सभिनी खे गॾु कयो। पोइ ते जेके बि रहिजी विया उहे इन दर्जे वारा न हुया जंहिं दर्जे वारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा, त पोइ तक़दीरी मराहिल में यानी हुयो, यानी ख़ुदा जंहिंखे चूंडियो उन्हनि खे माना करबला कयो, या उन्हनि जो पंहिंजो बि उन्हनि में अमल दख़ल मन ज़ाहिर आहे त हर इंसान जो अमल दख़ल थिए थो जो अलाह उनखे पोइ उहा शइ ॾिए थो। ॾियण वारो अलाह आहे दर्जो, लेकिन पंहिंजो पाण खे लाइक़ु बणाइण वारो इंसान पाण आहे। जीअं शागिर्द पंहिंजो पाण खे लाइक़ु बणाईंदो आहे, उस्ताद ओतिरा नंबर ॾींदो अथसि, मार्कूं ॾींदो अथसि, लाइक़ु ई पाण बणाईंदुसि पर मार्कूं उस्ताद ॾींदुसि। ईअं अलाह तबारक ताला ई दर्जा ॾींदो आहे, लेकिन कंहिंखे कीअं ॾींदो आहे, जेको माण्हू पंहिंजो पाण खे जहिड़ो लाइक़ु बणाईंदो आहे अलाह ताला ओड़ा दर्जा हुनखे ॾींदो आहे, ओतिरा दर्जा हुनखे ॾींदो आहे। अच्छा, सुलह जे मुतालिक़ त सुलह अमीर शाम खां टोड़ी वई, शुरूआति कई वई, पोइ इमाम हुसैन सां मौजूदु हुआ, पोइ उन सुलह जे टोड़ण जे ख़िलाफ़ु इमाम हुसैन सां उन वक़्तु इहे रद अमल न ॾेखारियो या ॾेखारियो? जॾहिं हुन सुलह टोड़ी छॾी त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त मुंहिंजे भाउ सुलह कई आहे, तंहिंजे करे मां पंहिंजे तरफ़ां न टोड़ींदुसि। हाणे इहो ख़ुदि जेको आहे उहो हिकु उम्मत जे साम्हूं सुवालु हुयो त सुलह टोड़ण वारो केरु आहे ऐं सुलह पसंदि केरु आहे। तंहिंजे करे छो त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे अॻिते हली जेको आहे उहो जिहाद करिणो आहे, तंहिंजे करे ईअं न थिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे जज़्बाती माण्हू सम्झो वञे, तंहिंजे करे पाण सुलह खे बरक़रार रखियो आहे ताकी सभिनी खे ख़बर पए त जेको बि असांजो मौक़फ़ आहे उहो को जज़्बाती मौक़फ़ कोन्हे, मौक़फ़ जेको आहे दीन खे साम्हूं रखी आहे, दीन जी हिफ़ाज़त कीअं थी थिए। साॻियो ई इमाम हुसैन जेको 9 साल सुलह नथो टोड़े, सब्र करे थो, ऐं साॻियो ई हुसैन आहे जेको वरी जिहाद करे थो। तंहिं करे इन मां मालूम थियो त इहो कोई जज़्बातीअ त कोन्हे, इहो कोई जंहिंखे चइबो आहे त कंहिंजी तबियत हीअं हुजनि, कंहिंजी तबियत जेको आहे अमन पसंदि ऐं कंहिंजी जेको आहे सख़्तु हुजनि, इहो न आहे। ही अलाह तबारक ताला जी मशीयत जे आॾो जेको आहे उहो पंहिंजी ज़िमेदारी अदा करणु। सवाल आहे त बीबी आशा जेके 3 ख़लीफ़ा अॻ में थी गुज़रिया वक़्त जा, त उन्हनि सां जंग न कई ऐं मौला अली सां ॿुधायो वेंदो आहे त जंग थी, इन जो कारण छा हो, ऐं बीबी जी बि आहे जेका मज़ाक ॿुधाईंदो उहा किथे आहे, ऐं जमल जंग में कारण छा आहे जो जमल जंग में आई ऐं उते ॿिए हंधि जंग न थी, उते जमल जंग जे हिसाब सां आई उन मैदान में। हाणे इन जे पोयां तारीख़ जेको आहे उहो ॾिसणी पवंदी, छो त तव्हां ॾिसो त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन तक़रीबन 11 ख़वातीन सां इज़दवाज कयो आहे, ठीकु आहे। उन मां हिकिड़े ई वक़्तु 9 ज़िंदा हुयूं,
لیکن سب کھاں اول رسول اکرم جی जेका शादी आहे उहा हज़रत ख़दीजा सां, ठीकु आहे। जेको बि रसूल अकरम जो औलाद आहे उहो ख़दीजा मां आहे। या हिकिड़ो पुटु इब्राहिम, उहो वरी मारिया मां आहे, तिब्तिया जेका नजाशी बादशाह जेका आहे तोहफ़े तौरु मोकिली कनीज़। बाक़ी ॿिए कंहिं मां बि औलाद कोन्हे, ठीकु आहे। हज़रत बीबी आयशा मां बि औलाद कोन्हे, बीबी हफ्सा मां बि औलाद कोन्हे, ठीकु आहे। सलमा मां, उम्मे सलमा मां कंहिं मां बि औलाद कोन्हे, ठीकु आहे। औलाद सिर्फ़ु या हज़रत ख़दीजा में या वरी मारिया में, ठीकु आहे। सिर्फ़ु इहो जेको आहे। हाणे कुझु औरतूं थींदियूं आहिनि, तव्हां ॾिठो हूंदो औरतुनि में इहो थींदो आहे जंहिंखे चइजे पाण में जेको आहे हू त अगरि जेको आहे उहो हिकिड़ी शोहर हुजे ऐं उनखे ॿ टे ज़ालूं हुजनि ऐं हिकिड़ी खे औलाद हुजे ॿिए खे न हुजे त पोइ हिन ते जेको आहे हसद थींदो आहे। इहो हसद जेको आहे उहो हिकिड़ो ज़ाती हिकिड़ो मसइलो आहे। हिननि में बि इन हवाले सां हसद हुयो, हज़रत ख़दीजा जी औलाद सां न पवंदी, तंहिंजे करे हज़रत ख़दीजा जी औलाद जी जंहिंसां शादी थी हुन सां बि न पवंदी। इहो हू मसइलो आहे जंहिंखे तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि जेको आहे ॾिसी सघो था। तंहिंजे करे इन हवाले सां जेको आहे उहो शुरूअ खां वठी जेको आहे इहो अहिड़े नमूने सां आहे। मुझे ख्याल में दुआ इमाम ज़माना पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل